Mala pauza da je gramatiku jezika. A kad ne idete na izraze, kao što je bio prijam me, znači bilo mi, naučite ga na pamet. To se zove vak ljavahara. Vak ljavahara. Ovo je vač, reč, vač. Č, na kraju samostalno izgovoreno. Pripada su k, a k kao bezvučno ispred zvučno pripada su g. Vak, ljavahara, znači izraz. Izraz, mi možemo tu i tamo da razumemo izraze. A gdje što su izrazi? Primjer na srpskom. Kad kažemo seba po rebra, idi mi, dođi mi, to su izrazi, to ne može stranac da razume prijevodom. Idi mi, dođi mi i izađe ko se vrati natrag. Evo jednog primjera za izraz. A guru. A guru, znači nije težak, a guru. Aguru, arham, etat. Kad spojimo, bude a, ovdje na u će biti u v. A, gur, vartham, etat. Nešto da se prevede reč po reč. Ovo je izraz. Agur, vartham, etat. Znači, ne mari ništa. A doslovno pokušamo da prevodimo, znači, laka je ta omaška, recimo. Laka je ta omaška. Da prevodimo reč po reč. A znači, ne mari ništa. Znači, to ne... Moramo da naučimo izraz takav kakav je. Sanskritu koji je srpsko. Ovo sam samo dao primjera radi. Znači, da se ne pojmemo. Razumije se, mi ćemo početi sa izrazima koji se odnosi na školni jezik, da bi bilo. Ali, molim vas, neka vam to bude način učenja. Izraze učite na pamet. U svakom jeziku od izraza se polazi. Od izraza, ne od reči. Možeš sad čuti. Mari, polovina vas je čula 100 puta, ponovit ću još jedan. Kad sam radio u institutu za strane jezike, onda je jedna Japanka učila srpski. A njen Mari, dečki, igrao se dok ona na časom, on se igrao sa malom decom našom po dvorištu. Kad se završi časa, Japanka dođe pije kafu sa srpkinjama da malo govori srpski. A Mari odmah strči čim vidi da se mama vratila. Pogledaj, mama, kako to govoriš? Budi bokstama, kako to govoriš? To su njemu govorili stalno napolju, razumijete, mališani Srbi. Budi bokstama, kako to govoriš, Japanci? On je odmah ukopčao šta znači. Nema on da uči reči. Odmah služi se izraz. Ja vam kažem, naučit ćete jezik vrlo brzo ako učite izraze. Mi nećemo ove izraze koji su tako rijetki, nego ćemo ove samo primjera raditi. Izraze koji se odnose na govorni jezik.
Vrlo jednostavno je. Sad sam vas ja malo zamorio, umjesto da se otvorite. A dobro, sad da pređemo na ono što vi zovete filozofija. Razmišljanje. Da se razumijemo, prvo da vam kažem kako se ustavi. Daršanam ili gledište prevedeno, to je kod njih filozofija, ima ih šest gledišta, 6 daršana. O njima neće biti reći, uopšte ne interesuje nas lično mišljenje pojedinca ili grupe. Jer ćemo mi da govorimo samo o vedama. To od onoga vidjeti. Od vid, korena vid, da preglaci bude veda. Imenica vedaha, ono što se vidi. Veda je ono što se uvek vidi. Ne moram da učim na pamet. Nema šta da pamtim. Ono što se uvek vidi, to je ono što se zove veda. A pisane vede, to je apokrifno i nema nikakve vrijednosti. Objasnit ću vam da razumete. Recimo, nijedan od proroka, ni Hristos, pa da kažem ni Buda, ni ostali, niko nije pisao ništa. A nije Hristos bio nepismen. Nije Buda bio nepismen, bio hranjenik sa Bogom. Možete misliti. Ali, veda znači ništa pisano rukom na hartiji ne važi. To je žvrljanje u suštini, žvrljanje. Nego svojim postupcima to će biti moje reči. Ono što ja budem radio, kazujem. Ako sam lopov, ja sam lopov. Ako nisam lopov, nisam lopov. To su vede. Vede pridržavati se onoga što uvijek vidljivo i stojati na gledištu da to bude ispravno. Sad ćemo poći putem veda, koje su putem isti put koji svi proroci, samo što su neki malo skrenuli s puta, to nećemo spominjati. Recimo, Muhammed stvarno nije prorok, jer nije razumio vede. On je odmah išao digo mač i počeo da ratuje, tako se sebe. Kad budemo malo zmakli, vidjet ćemo da je recimo manu smrti, zakonik manu smrtija i zakonik hebrejski su potpuno isti u svim tačkama. Glavna tačka od tih 10 je ne ubi. Znači, kogod prekrši prvu zapovest, ne ubi, nije ni sledbenik veda, ni sledbenik Hrista, ni sledbenik bilo koga iz ispravnog čoveka. I sad da napravimo tu razliku. Reč čovek nema množine, nema čoveci, nego ima ljudi. Čovek pripada čovečanstvu i čovečanstvo govori jezikom veda, istinom. I taj jezik istin za sve ljude celog sveta. Oni koji se ne pridržavaju veda, oni pripadaju ljudskom sloju. Ljudi se razlikuju i svaka ljudska grupa ima svoj jezik, Japanci, Kinezi, Arapljani i tako dalje. Oni govore svojim jezikom koji je suprotan jeziku veda. Znate, čovjek je onaj koji se služi jezikom istine, jezikom veda, uvek vidljivo. Ne mogu vam nikad da prevarim ni sebe ni drugog. Ako sam ukrao, ja sam lopov, tačka. Onda mogu samo da se ispravljam i priči puta ne ukrade. Ali to je
put Veda. Još jedan tumač. Onaj koji se ne pridržava Veda, onda pripada ne čovečanstvu, nego ljudstvu. Čovečanstvo je jedno na celom svetu. Nema dva čovečanstva. I pripadnik čovečanstva je čovjek. Nećemo sad i jedno da dajemo mnogo reči, da utvrdimo reč Veda. Da li smo shvatili šta je reč Veda? Dobro? Sad, prvo što smo učili, ne znam da ste svi bili, zato je vrlo ne došli, ako ponavljam, govorim, oni koji su došli kasnije. Prvi stav, pazite, Vedanta nisu Vedi, to je tumačenje Veda, to je jedna filozofija, jedna od onih 6 dašavnika. Pravilno uviđanje može da se postigne samo pravilnim stavom. Pravilan stav u najširem smislu reči, to je istinit, stav istine, uvek vidljive. Ali za praksu imamo da postoji jedan poseban položaj u stvarnosti, namenjen čoveku koji će da se služi stavom Veda. I primjera radi smo uzeli jedan izvor zračenja da bi vam bilo jasnije. Izvor zračenja neka bude zvuk, toplota, svetlost ili bilo koje zračenje, duhovno zračenje. Recimo, ja kad lažem, ja zračim. Kad govorim istinu, ja zračim. Ako nemate vežbu, vežbajte. Gledajte ljude koji vam govore da ocenite da li laže ili ne laže. Posle male prakse ćete znati. To je ovaj položaj. Samo odredite ovaj položaj. Nemojte da zažmurite kad gledate nekoga. Gledajte ga cijeloga. I znaćete da li se hvali, da li vas mrzi, da li vas olajava, sve ćete saznati. Ako se nalazite na ovom određenom stavu od zračenja. Uzet ćemo prvo ovo najoprostije zračenje, da bi vam bilo jasno. Ako je u pitanju toplota, a od ovoga stava, koji se zove stav Veda, idemo prema toploti. Biće sve toplije do izvesne mere koje se zove gornja granica. Onda je izdrživo, kad ovo prekorači je neizdrživo toplo, do gornje krajnosti, a ako i to prekorači, onda ću da izgorim. Ako od ovog pravilnog položaja idem u suprotnom smeru, onda će biti sve hladnije, izdrživo do donje granice, neizdrživo preko toga, ako prekoračim gornju krajnost, onda ću da se smrznem. A da li ću da se smrznem ili da izgorim, to je savršeno svejedno. To je umislit ću sebe na jedan od ova dva suprotna načina, samo za vidljivo. Ovaj položaj se zove Madhyam. Pazite, kad pišemo mrčast na sanskritu, znači da ga pišemo ovako sad. To je M, ovo je A. Ovo je M. Ako okrenite ovako, to ćete ovo. To je simbol koji smo pokazali. Ovo se zove težnja prema nuli, a ovo se zove težnja prema granici, prema beskrajnosti. Održava sedmi položaj. Da damo primjer ovoga kod pisanja. Kad dišemo, dolazimo iz ravnotežnog položaja i idemo prema gornjoj krajnosti, prema gornjoj granici, pa se spuštamo do donje granice i redovno disanje se obavlja između gornje
granice i donje granice. Ali možemo da prekoračimo, ako trčimo, ako imamo vatru brodicu, onda prelazimo ovu granicu i idemo prema krajnosti. Ako pređem krajnost, ja izdanem i onda se nalazim u horizontali. Horizontala je položaj mrtvog tela. Vertikala je položaj živog tela. To je simbol za ravnotežni položaj. 4 puta dnevno, kako se nalazimo u otoku, donji zastoj, gornji zastoj, uspon i pad. Kad dišemo, gornji zastoj, donji zastoj, recimo, noću spavam, u horizontali sam i u podne spavam. Treba da spavam, sve životinje spavaju, samo čovjek nije normalna životinja. On stoji preko podneva, a cijela životinjsko stvarstvo landuje, legne, odmara se. Ko prenebregne zakone stvarnosti, sebi će uskrati dobar deo života na zemlji. Znači, primjera radi. Noć, prepodne, podne, popodne, noć i tako dalje. Ili pri rađanju, ovdje se rodimo, onda ide uspon, onda ide zrelost, starost, smrt. Mladost, zrelost, starost, smrt. Mladost, zrelost, starost, smrt. I sve ide po tom otoku koji je samo drugi način simbola ovog istog. Kad imamo disanje, onda ovaj odlazak prema beskrajnosti se beleži kao dve paralele, a povratak prema nuli beleži se kao ovako i to je simbol slova N koji predstavlja ravnotežni položaj. Madhyan, na sanskritu zove se Madhyan. E sad, idemo dalje. Cilj nam je da pokažemo šta je dharma. A ovo je uvod koji smo ponovili, nadajući se da ćete potpuniti ono što ste izostalo. E sad imamo da naučimo pojam suština i oličenje. Kad je u pitanju krug, koji je geometrijsko mesto tačaka jednako udaljenih od centra, od središta, za razliku od upisanog ugla, koji je geometrijsko mesto tačaka nejednako udaljenih od središta, imamo da zapamtimo sljedeće. Ako su u pitanju oličenja, to jest krug i mnogougao nacrtan krenom, olovkom, žitom ili bilo kako, onda postoji ovo pravilo da poslije jednog broja strana nećemo biti u stanju da razlikujemo mnogougao od kruga. Dakle, zaključak. Materija je izvor zabluda. Jer na isti način prikazuje dve suštine. Tako imamo
satyam, istinu. Ovdje se služimo uslovno rečju satyam, istina, a nasuprot istini imamo ono što smo malo nacrtali, približavanje istini putem umnožavanja kruga, ugla, da bismo dobili krug, kad je u pitanju suština, nikad se ugao neće podudariti sa krugom, onako koliki bio broj strana. Sve vjerovatnije mogu da idemo ovamo da se pokušava da se izjednačim sa istinom, u suprotnom istine, to je laž, a u ovom srednjem položaju, ovdje se zove sličnost, ovdje se zove suprotnost, a ovo se zove prividnost. Ja sam prividno u istini. Sad ćemo doći do dharme. Istina je sloboda. Ničim ograničen. I kad je čovjek puruša, se zove taj čovjek, o kome sad govorimo, zove se puruša. Kad je poželio da izađe iz istine, izišao je po sopstvenoj volji, jer istina koja ničim nije ograničena, nije ga ograničila da izađe. Izišao je. I pošto je istina sloboda, on se našao u prinudi. To se zove dharma. Od trenutka kad se rodio u telu, koji se zove šariram, on se je našao u prinudi. Mora da diše, mora da se hrani, mora da se odmara, mora da spava, mora da se množi, mora da boluje, mora da umre. Nema, hoću, neće. Dharma je prinuda. A u ovom položaju, ravnotežno, ta prinuda nam se čini kao da je istina. Recimo, u ovom položaju čini nam se da smo slobodni, da ja mogu da jedem što hoću, a nije istina, ja moram da jedem. Čini mi se da sam slobodan da spavam kad hoću, nije istina, moram da spavam kad mi se zaklapaju oči. Ovo je samo prividni oblik laži, prividni oblik, a on je uvek suprotan od istine, bilo da se šeta od izrazite suprotnosti do sličnosti, prolazeći kroz ravnotežni položaj kao platno, kroz prividnost. Znači, dharma je prinuda, koja u onom ravnotežnom položaju ima privid istine, privid istine. Sad smo došli do tog pojma dharma. Ali taj pojam dharma evoluira. U prevodu, suštinu smo objasnili, u prevodu možemo da kažemo da je zakon. Jer ja moram da se hranim, moram da spavam. Sve je to zakon za mene, zakon. Zato dharma, čija je suština prinuda, nameće nam se kao zakon. Da ne idemo dalje, došli smo do dharme. Sa malim ponavljanjem onoga što smo na široko i nadugačko pričali, ali sad mislim da ste mogli da povežete. Nećemo ti idemo dalje, bojim se da će da se pomoći sve. Dobro? Nemojte zaboraviti od ključne stvari. Veda, srpski drevi sanskrit isto, znači vidi se, vidi se, ono što se vidi veda. Nemojte da mislite da neko može da prikrije.
Samo se vežbajte da vidite suštinu. Vidjet ćete, vrlo brzo ćete naučiti. Laže, uzime, upanjkava. Sve ćemo da pročitamo na njegovom licu. Ne može on da sakrije. On misli da je sakrio. Samo misli. Jer ovi izrazi, a kad prestane da bude upečašljivo to što on krije u sebi, onda je iza njega to mrak i on ne zna šta hoće.